Makukhona umuntu lengimvela buhlungu nalovisana buhlungu eBhayibhelini kubo bonke lengibakhumbulako nguGehazi, angacisha afanane naJudas Iscariot. Gehazi wafa kabuhlungu anelichoko lolwathutha kuNamani lwangena kuye. Loku buhlungu lolo choko lwendlulela nasemndenini wakhe. Lufika njani? Wahawukela umnikelo lo wajikiswa ngumprofethi Elisha, wahamba wacabanga ukuthi uma angathola nakuya angasheshe andlondlobale, angasheshe anjinge, kanzi utilandzela lutaku kanye nemndeni wakhe. Ungafika buhlungu njengaGehazi, ngekutama kuphuthuma tintfo leti tawukwenta ubukeke ungcono, leti tawukwenta ubukeke uphumelela. Fane kahle ulalela wesaba uNkulunkulu. Nasi ngwaselisuku sakavuka udla sisithole kuGenesis sahluko 1 verse 2. Umhlaba wawulihlane lelingenalutho, bumnyama babumbonye emanti nekujula kwawo. Moya waNkulunkulu abehla enyuka ahamba eti kwemanti. Kunangemagama lamathathu lachaza simo lesake saba khona. Ngicela ukunakisise lokho. Achaza simo lesake saba khona. Kepha lamuhla sekufuna sisicabange lesimo ngoba sesashintsha siphelane. LiBhayibheli lithi lo mhlaba wake waba lihlane. Lo mhlaba wake waba telutho. Lo mhlaba wake waba bomnyama. Onke lamagama achaza simo semhlaba kuthi wake waba njani. Yini leyaletha ingucuko? Yinye inkampani lesebenta ehlane, yinye inkampani lesebenta la kungenalutho khona kube nelutho, yinye inkampani lesebenta ebumnyameni. Bese tintfo letifihlwe ebumnyameni tiphumele ebaleni. Sihlobo sami, tintfo letinkhulu tifihlwe ebumnyameni, tintfo letinkhulu tifihlwe ehlane, tintfo letinkhulu tifihlwe la kungenalutho khona. Nguyiphi lenkampani lesebenta lapho? Moya waNkulunkulu. Lithi moya waNkulunkulu abehla enyuka. Awu, ngathi ngiyambona usebenzisa emathulusi elizulu. Ngiyambona moya waNkulunkulu ehla enyuka atsinza lite libalutho. Akhuluma kungenalutho kwaba nelutho, akhuluma uNkulunkulu. Ngimangaliswa ngumbhalo nembala. Lento ifihlwe ebumnyameni. Ebumnyameni la kungenalutho khona kulihlane. Ngola emandla uNkulunkulu asebenta khona. Vani phela kuGalatia sahluko 4 mawufunza verse 27. Uthi ngoba ekubhaliwe ukuthi jabula wena mfati loyinyumba longadalanga mntwana. Uyayiva lenkinga le. Ujabula njani? Ngoba phela injabulo yalomfati bewungayisho ukuthi awujabule ngakhona kunebantwana. Kepha la kuthiwa jabula wena mfati loyinyumba longadalanga mntwana. Jabula noma ungahelwanga. Leni ngoba kulelo hlane la kungazange sekube nelutho khona. Tino longakazi waba neliphupho lato. Tino longakazi waba nemihelo yato. Tino longakazi waba nemicabango yato. Ngola khona uNkulunkulu asebenta khona ngemandla akhe amoya loyingcwele kuthi avetele ebaleni, ngoba lokubonwako kwakhiwa kuvela kulokungabonwa.
Nawe lamhla jabula noma ude imihelo yalokuhle, noma ungenalo luphupho lakho, noma ungenayo imithandazo, usehlanu usebumnyameni. Moya waNkulunkulu ngula atawukwehla enyuka khona aveta tintfo. Amen.